wayesetomile ke xa float ema customer ami yalo sengiyadithatha sengiyayoti deliver mina ngisandafaka la sikhomeni ukuze tingatowuwa la ndleleni noma kanti seningcoliswa nalithula. Fulo kwaphandle babe khona bomahlale makunemsebenzi ibona bayakhudluya babonile ke ngisakhula babona lithilile nyana khona hayi naku sengifile ke la nto ngisakhona timvo tami sengito ngqotha nje nyana ngo njani? Ngiyaphila shiminjabulisa njani wena? Ngiyaphila. Uzungulethele matsingaqedzile amateka akho. Hawu usuwaqedzile. Ngicela kwabona Shem. Ngindena muhle. Shem, ngichashe maye mahle ebonine. Cha wapenda kahle ebonine. Yo, ebonine Shem. Kube bengathi Shem ngabe nginiketela lamanye but ukhululeka sunsun ngokuniketela lamanye Shem. Ngiyabonga Shem. Uhlezi khona wena? Ya kude yakhona lamanye. Ayikhululeka Shem ngiwaletha Shem ngiyakufonela but ungaletha ayikhululeka Shem. Okay. Khama mahle Shem. Ngiyabonga Shem kakhulu. But ukhululeka ndakufonela ngabe ngifuna lamanye Shem ungendele Shem. Alright, ngibonga mina. Hayi Shem ngiyabonga Shem. Such a douche, Jalona goose. Tell them about the battles. Say, put in work. Who got here, my douche? Whoa. Begin el for sure, Lord. Nangatholi isupport ngalo umsebenzi wami engwendawo sengakhona nekutfola imaterial melula sengakhona nekutfola lenzawo yekusebenzela kahle ngingaphathamiseki ngoba ngisebenzela ekhaya ikhanda thina ngisebenza ngiyaphadamiseka sebayakuthuma timfethi kanjalo ngakhona futhi nokuthi umsebenzi wami ungagcineli la kangwane kuphela ngikhona iyo exhibit na la amanye amaventure ngase South Africa enye customer yami ke semsebenzini la store into deliver. Hey Jebsa kambanjani athatha indwana ba yakuthatha indwana mntana mama tekla kho selipeyile ngithelona na ngibonile phela umsebenzi wakho umhle kakhulu manje mnethu manje ya manje tekla kho tekla no ngiyabonga mnethu Nkosi yami ngiyabonga ngiyabonga mnethu ngisithe kakhulu manje ngiyabonga elihle kakhulu. No, thank you so much man. Kona futhi ngikunikele kona like itikipa leting 3 so ngawuthinza but ndakushayela ngihlangene nsambama ngisafuna ukuthi ngenta indle kahle kona kule tikipa I start thinzani I know thinza fana nomoyeni sho ngithokozile kakhulu for leli tekuleli so bele bengivele ngikufona ngasi ngimtshela lelijabu ukuthi ngithanda udinto leka so ngile bengivele ngiyifona ngathi ngicela ngendele nje idice lapha ngizobe ngibona la kunala ma-dice la izinto like lamakhadi ento engazuthi kunemalanga breaks ngijabule kakhulu. Moreover I can recommend ukuthi bantu bangayenda into leka so mhlambe kube indlela ekutiphilisa kunengilonga kwenda maybe italent lolunalo lisebenzise utilize isikhathi kahle profitable uzama ukuthi wende lutho tsite longaba nalo mhlambe stabeseke siyakusupporta sibantu noma ngangibanja ngayenda lemvole so bengingacela ukuthi sikwendeni lokho noma ngayini uyabata uyadraw wenda in but nje lo gifted kiko kusebenzisa utakhona uphila ubeke singwa etafuleni.